خب میگذاریم اکنون ما با رقابت دیگر. این بازی دستای بارسلونا و کپنهاگ میباشد. بینندگان ارجمند، بارسلونا دستای مذکور کار خود را خودش مشکل کرد در لیگ چمپیون ها و عین زمان احتمال خیلی کلانی اون وجود دارد که دستای مذکور حتی با همون مرحله الوهگی حذفی برود و دو بازی دیگر زیاتی انجام بدهد، در حالی که در خود لالیگ اسپانیا هم تنها یک امتیاز دستای مذکور گویم که پیش صف است از خوب ریال مادرید. در اونجا هم خیلی پرشیده جریان دارد و در اینجا هم در لیگ چمپیون اگر دو بازی دیگر ضم شوند کار دستای مذکور مشکل تر می شود. میتواند این تیم به مرحله نوبتی رود. من برای چین سوال را داده ایستادم چون که به بارسلونا نه تنها پیروزی لازم است، به بارسلونا پیروزی با حساب کلان لازم است، چون که با احتمال غالب اونجا امتیازها برابر میشوند از چند دسته و از بین همین چند دسته یک دسته رو انتخاب میکنند که فرقیت توپ‌هایش بهتر باشد. یعنی اگر ما با جدول نظر بندازیم احتمال اون خیلی کلان وجود دارد که چندین دسته ها برابر امتیاز میگیرند و از بین این دسته ها اون دسته‌ای که بیشتر گل زدن همونها میبرند. من فکر میکنم که حتما بارسلونا در هشتگانه قرار میگیرد امشب بعد از اون که اون پیروزی را که در برابر کوپنهاگ به دست میبرد. خب یعنی که بارسلونا البته که همون یگانه اخیران باختی که داشت با ریال سوسییداد بود که اون باخت فکر نمیکنم که برای تصادفی بود. بله اون تصادفی هم حتی بگیم اکنون این کم ترک دیگر خیلتر دغلتر است حتی بگیم سال گذشته هم محض بارسلونا در لالیگا از همین ریال سوسییداد شکست خورده بود و فکر میکنم بعضی از همون خاراکتر بازی هایی که دو دسته مثلا در علاهیدگی دارند تاثیر میرساند البته و بارسلونا میبینیم که بازی های او بارسلونا این دسته عموما چه در لیگ چمپیون چه در بازی های داخلی یک خصوصیت خود را دارد، یک منطق خود را دارد. این دسته اکنون میبینیم آهسته آهسته رشد میکند، تغییر مییابد. اون از اون مرحله هایی که داشت سالهای اخیر که نگران کننده بود حالا دیگر اون بارسلونا نیست و هانس دیدر فلیک میبینیم که در تمرین ها هم با بازیگران بسیار خوب کار میکند و با یک انگیزه شور و شوق همراه با هیئت دسته بسیار فعال است و مخصوصا ستاره های این دسته در چنین بازی که حالا همش با یک انگیزه بسیار خوب آمادگی میبینند و میخواهند که در این رقابت پیروز شوند. میبینیم با میدان برایند قریب از لحاظ کادری در بارسلونا مشکلی دیده نمیشود و یگانه چیزی که نگران کننده است این فکر میکنم خط دفاع بارسلونا است که در بازی های اخیر عموما در هم بازی هایی که شده گذشته بودند از حالت های گل سر میدهند که بسیار نگران کننده است و عموما وقتی که حملگران کار خود را انجام میدهند یعنی از عهده کار خود خوب میبرند اما در زودترین فرصت ها این دسته باز از دروازه گل جوابی سر میده. بله همین مشکلی ها هستند که باید کمی کار کرد بالای اینها و فکر میکنم برای بارسلونا بعضی از دفاعگران پرتجربه در کار است که تواند این موقعیت ها خالی را و عموما مشکلات ها را برطرف سازد. از این لحاظ اکنون این رهبریت خوبتر میدوند و عموما ستاد مربیان این چیز را از ما خوبتر و بهتر میدونند. فکر میکنم که در فکر این چیز هستند و اکنون که ما در این بازی تکیه کنیم دسته بارسلونا میتواند که به مشکلی در این رقابت غالبیت خود را به دست بیارد، هرچند که دسته کوپنهاگ در لیگ قهرمانان نتیجه بد ندارد. این دسته با بعضی از دسته هایی که مثلا در برابر ناپولی نتیجه مساوی را در بازی اخیر نشان داده بود. بازی اونها یک بر یک جنباز شد. خاطر میکنیم بازی کوپنهاگ و ناپولی. اما امام بک سول از گفته های خوب غالب شد به میان میآید که اون مشکلی هایی که دسته بارسلونا در خط دفاع دارد و ما در بازی اخیر همین چیز را مشاهده میکنیم. این آغاز شد از بازی بر مقابل خوب بارسلونا، بعداً بازی بارسلونا با ریال مادرید، بعداً در رقابت با اسلاویا پراگ هم همین چیز به چشم رسید. بعد از اون یک بازی دیگر بود در اونجا هم بازی با ریال سوسییداد که اونجا دوباره یک شکست خورد دسته بارسلونا. یگانه بازی که در اونجا احساس نمیشد مشکلی در خط دفاع این بازی با ریال اویدو بود که اویدو دسته آخرین لالیگ اسپانیا است. اونجا با حساب 3-0 بارسا به مشکلی پیروزی به دست آورد. این مشکلی ها یعنی گل سر دادن در وضعیت های استانداردی از چی دلالت میدهد؟ نه همیشه دسته بارسلونا با سبب خط دفاع بلند گل سر میدهد. اون چیزی که شما بسیار میگویید یعنی وقت‌های اخیر ما میبینیم که این دسته از استانداردها خیلی زیاد گل سر میدهد. سبب در چی باشد؟ ببینید برای دستای دیگر هم که تلاش میکنند که حمله جوابی سازماندند و گل وارد دروازه بارسلونا نمایند اینجا
ҳолати стандарти воқеан як ҳолате аст ки барои дил худ аста имконият ба миён меорад ва дастҳоам медонанд ки аз ҳамин ҳолатҳо метавонанд онҳо муваффақ шаванд. ин рабт дорад ба чӣ? як омил метавонад бошад ки бибинед ду дифогари канорие ки Барселона дорад он қадар қомати баланд надоранд ва пайвастани Жоао Кансило аз иҷора мумкин аз як ҷониб барои пурқат кардани хатти дифоъ, мумкин барои аз ҷониби дигар дар ҳамон ошонаи дуюм то ҷои истодагарӣ кардан. аз ҳамон ирсолҳое ки аз тариқи тӯби кунҷӣ мешаванд ва ҳолатҳои дигари стандартӣ голҳо ворид мешаванд ба дарвозаи Барселона. валекин аслан бубинед инҷо то ҷое ин омили онҳо пӯшида мешавад. барои чӣ? барои он ки ҳамлаварон метавонанд саривақт ҷуброн кунанд ва голҳои ҷавоб бизананд ва ҳамин камбекҳое ки мешаванд то ҷои ҳамин мушкилотро андаке хомӯштар мекунад. вале ман фикр намекунам ки зидди Копенгаген ин мушкил метавонад рӯзанад, зеро Копенгаген ҳарифи он қадар қавие нест ки бубинед албатта Славия Прага ҳам аз зарбаҳои стандартӣ зарбаҳои кунҷӣ гол зад, валекин билохира баъдан Барселона тавонист ки рақобатро ба ҷилави рақобатро ба даст худ гирад. дар ин рақобат ҳастан агар ки ҳамон хатти дифоъи Барселона мушкили худро дошта бошад, онҷо бубинед яке аз дифоъгарони марказии Роналдо Араухо дар чӣ ҳолат қарор дорад. мо медонем Жоао Канселоро ҳам баъз барои ҳамин овардагианд. то ҷои ҳолати стандартӣ метавонад зарар бирасонад, валекин ҳамин пайвастан ба хатти ҳамлаву баргагаштани баъзе аз нимоҳоигарон барои кӯмак ба хатти дифоъ ин чизам омил шуда метавонад. на ҳамаи голҳо аз ҳолати стандартӣ зада мешаванд. агар ки мо ин хел таҳлил кунем аз ин рӯ дар ҳамин бозие ки имшаб мешавад дар Лигаи Чемпионҳо як омили муҳим он аст ки вобастагии Барселона аз натиҷаҳои рақобатҳои дигар аст. ин омил аз ҳама муҳимтар аст. Барселона метавонад Реал Копенгагенро дар майдони худ бо ҳисоб бузург масалан мағлуб карда метавонад. барои ин қудрат ҳам дорад, валекин ҳамин омили нозук вақте ки аз дастҳои дигар вобастагӣ пайдо мекунӣ ин чиз метавонад зарар расонад. аз ҷониби дигар омили мусбӣ барои Барселона чи аст? он дастҳое ки дар он ҷо қарор доранд дар шумили ашгона онҳо корои худро худ як давр пеш мушкил карда буданд барояшон. худи Пари Сен Жермен ҳам Пари Сен Жермен бо Ньюкасл метавонад масалан ақаллан ба мусовӣ расанд ва Челси ҳам он ҷо метавонад як бозии заифе нишон дад ва ин ба фоидаи Барселона метавонад шавад, вале ба ҳар ҳол вобастагӣ аз рақобатҳои дигар метавонад барои Барселона зарари худро расонад. хуб, як бозии дигар ки дар бораи он мо суҳбат мекунем ва хеле кӯтоҳ суҳбат мекунем, рақобати дастаҳои Бенфика ва Реал Мадрид аст. хуб, Жозе Мавриньо бар муқобили Арбилоа, Жозе Мавриньо бар муқобили дастаи собиқи худ ки бо ин тим албатта натиҷаи хуб ҳам нишон дод ва чӣ метавон гуфт? айни замон дастаи Бенфика умуман ба худ монанд нест, ҳатто ба Бенфикаи мавсими гузашта монанд нест. дастаи мазкур дар ин ҷо Жозе Маврино натиҷаҳое надорад ва ҳатто гуфта мешавад ки худи Жозе Маврино ин чизро Имомбек ишора кард, метавонад бозам ба Реал Мадрид баргардад. дар бораи ин бозӣ чӣ мегӯед? бозии Мавриньо бо муқобили дастаи бачаи худ аст. гуне ки худ ишора кард дар Билоа барои ман як бача аст, бачаи бисёр наздик. бубинед ин ҷо гапсари чӣ меравад ки Реали Мадрид дар мақоми сеюм қарор дорад ва Реал Мадрид яқин аст ки ҷои якумро гирифта наметавонад, ҳарчанд ки 100 пирӯз шавад. нишондоҳои математикӣ барояш ин чизро ғайриимкон медоранд. барои Реал Мадрид давом додани силсила пирӯзиҳо ба фоидаи кори самараноки Алваро Арбилоа ба ҳисоб меравад ва зиёдтарин коре ки Реал Мадрид бо ин пирӯзӣ мекунад ишғоли зинаи дуюм. валекин Бенфика бубинед дар ҳолате қарор дорад ки ҳарчанд ки дар хонаи худ бозиам мекунад, бубинед ин мавсим Мавриньо бо Бенфика ба дараҷаи натиҷаи бад нишон медиҳад ки дар худи чемпионати Португалия аллакай аз ду ҷоиза маҳрум шуд, рақобатҳоро идома дода натавонист ва ин ҷо метавонад танҳо ба як кор такя кард. Жозе Мавриньо метавонад дар бозии алоҳида дилху даста ва дилху рақибро шикаст диҳад аз ҳисоби кори мураббигии худ, аз ҳисоби тактик будани худ, аз ҳисоби автобус мондан ё ки умуман таҷрибаи ғании худ. ва ман метавонам андаке боварӣ ба дар худ пайдо кунам ки Жозе Мавриньо метавонад ақаллан дар як бозӣ шогирди худро яъне ки Реал Мадридро шикаст дода тавонад, зеро ки воқеан барои Бенфика пирӯзӣ сахт муҳим аст. бале, Бенфика баъд аз ҳамон рақобате ки дар Лигаи Чемпионҳо дошт аз Ювентус бо ҳисоби 2-0 шикаст хӯрд, дар чемпионати дохилӣ дастаи мазкур тавонист бо ҳисоби калони 4-0 Эштрела Амадора
ҳамин дастаро шикаст бидиҳад ки яке аз дастаҳои заиф дар чемпионати Португалия мебошад. Яъне каме барои боварӣ пирӯзии мазкур метавонад аҳамияти муҳим дошта бошад. Бозӣ дар худи варзишгоҳи Бенфика баргузор шуд, вале Реал Мадрид бошад аллакай метавон гуфт тонузе ба худ омадааст, чунки Арбилоа ба бозигарон як нав озодие додааст ва мо дар бозӣ бар муқобили Монако инчунро мушоҳида кардем. Винисиус айни замон бозам ба ҳамон сатҳи қаблии худ баргаштааст, беҳтарин бозӣ нишон медиҳад. Килиан Мбаппе дар Лигаи Чемпионот беҳтарин нишонзан аст. Винисиус дар Лигаи Чемпионот беҳтарин нафар аз нигоҳи додани пасҳо мебошад. Яъне айни замон дар Лигаи Чемпионот Реал Мадрид чунон менамояд ки куллан дастаи дигар аст ва бозам ба ҳамон сатҳи қаблии худ бармегардад ва метавонад дар ин мусобиқа новосабоне ки дар кадом вазъ қарор дошта бошад беҳтарин бозиро нишон медиҳад ва ба дастовардҳои бузурге ноил гардад. Хуб дӯстони арҷманд, ин ҳамаи он рақобатҳое буданд ки дар мавридашон мо ҳарф задем ва бори дигар мутаваҷҷеҳ мегардем ба ҳамаи бозиҳое ки имшаб баргузор мешаванд. Ман хотиррасон мекунам ки шумо рақобати дастаҳои ПСЖ ва Ньюкаслро метавонед мустақиман баъд аз чанд лаҳза тариқи телевизиони варзиш баъд аз барномаи мо тамошо кунед. Ва бозии дигар, яъне Барселона бар муқобили Копенгаген бошад, дар телевизиони футбол мустақиман манзури шумо мегардад.